Ekipa SEATOU prende sasan e loja sira okupa espasu publiku. Ia fulang hirak liuba governo lius Ekipa SEATOU prende ona sasan iha loja sira nebe okupa espasu publiku ho ditakaдаlan ba malawain. Sasan hirakne dadang ne SEATOU asegura hela iha edifício SEATOU nian ho difo tempo durante lorong sanulu resen 5 atau selu coima tu irregularidade nebe iha. SEATOU quando prende tanto sinesa nia nebe maka fanto mai tama mai toya trotoar leten nebe maka Ekipa SEATOU prende o vendedor sira nebe maka fania iha trotoar leten ne Ekipa SEATOU quando prende ita for tempo para sira 15 dias sira tu reclama e lá destino ne carne paradero tane ne tau iha di misal município ou posto sira e depois a lista e haruka bajo iha assistência social ou orfanato ka madre ou padre sira ne leim haruka ne tem que ser distribuído quando yani nain la coima husutu irona ka halo mai siru multa ka coima por foti fali necessan ba yani ba então tu utiliza ponto segundo maka considera la economia ia dalam ruang kita tu resolve sasan sira ne bema que Ekipa SEATOU prende dalam primeiro maka nia nain tem que ser mahusutur o selu multa coima e depois nia baselu ia banco kotir ne receita mai depois ita ini arsilu mai ita fo fali sira necessan sira continua ba fan e lori ba utiliza mas quando sira la mai to 15 dias ne ita fo necessan considera la economia ita fo ba padre o madre o nata sira infatti ne maka Ekipa monitorização SEATOU ba kata sira halo infração ka fan sasan sira ne mai to espasu publiku sira ne prende tamane laos sasan ida be permanente o ita permanente mate fatin sira hanesan construção no sira se fa fan sasan sira be fate fan nesan kategori mobil ne ohin ba fan hane ita baduni ba fan falesorin ita duni ba En cuanto sasan nebe Ekipa SEATOU prende ia semana kotuk balung lori ba entrega ba parte igreja ainaru tambah nain la cumpri decisão governo ho di selu coima tuir decreto lei número 308/2020 iha artigo 9.3 kolea kona ba bandu cidadão sira fan sasan ia espaço público hanesan trotoar leteng no fatin protegido sira Abraham Yemen.